ngadap de gajing singu kemen shibone bangala banwan bani Hashem bapi baro nagani ke kuna pira juga jindwai gawalam ya gajing kublai Christmas bi baro kabangi kinmawi ka jualong priyo jung tra jisu ban penim ni kinong po ngadwai baga jimpenim galong ye pi baro ki bampak shim layo e ga jimpenim kalaga bamut nget aga gospel khot kerpa yo tra jisu onwan ban penim ye pi bakane ka jing kinmawi ka jualong priyo tra jisu kalong ka badan jimut ka badan jingtmu deh ba pi layo e ga jimpenim lem kumta kalong tang ki rong perthei na khublai rui phi baro baga jingso ka ju trai kalong ye phi ki bedana pare ka jingki phalo daga jingpen ki eryong perthei ju ka jinge ka jingjinja long ka jingso ye phi ka ne ka ayom to ka jingkemen ju trai ru kalong ka jim jobi kham tam kirpang ka jingkemen jung ka jingpenim. Hallelujah. Ngadwai number jubi baro ki khun swet ki dukin thai tu pinlong ki balakar khu ju trai ublai du kupa ji ki khun swet pinlong khun swet sho ublai udai unong bisha ji ki dukin thai un pet me unam da gabha kam ya jubi lar pinget bishane bisno scam triang out trai ublai gar khu bi ki bedok ki bakardo naga daga shlem naga tiar jingar khu kabam juranga kabam juduna ke chu blai ku pa ba habane kabapang ba shitom gakti ju trai gal holor jobi ban pen khia ifine ke jingpa kabapi ya lumlang ban shekri utrai ublai under ringat ba fi ke daga jaga ka karteng chu ko khubor kalang u Emmanuel ublay lembangi laseng norim nagagidap Isaya ng banyo kadukar ka bakat sao namar ka daw try hi unay kadap yapi hakmi katay sati kan pun khon kan kharyo khon on khot ru yakagardeng jungu u Emmanuel lenong ka bapra kadukar ka bapra ba untur syajuda un shlai ba unyat lingba un kot hadu kerendang bat ka jing penpiar ki thamyang ju kan kot ya ka pengkyang kari jong me ko Emmanuel dukhat ba shipo tu ya salalem ti on pendu no ya ka kata ka jia sala tu krene ka tienti kanomne namar ublay udon bakni Emmanuel ublay lem bakni Isaya ubak kerteng ke juu kemut God is salvation, Yahweh is salvation. Lani ublay ulong ke jingpenim Jehovah will save his people. Ublay Jehovah un penim yegi beriu ke jamu Isaya ulayo snow ke jing khot jung blay banrong se ke shakri kom nang thulupa hagis ni jung sim Usaya ujotam u Ahas baus im Hezekiah lajutip yo Isaya como prince of the Old Testament prophets usim jogini thulupa kajutang gebarim balai namar kejing krau kejing itopau ki khubor ke jetulupa ke jomu lajutip ruyu kom messianic prophet hod uri way ni messianic prophet unong yetulupa ubay yetulupa khambun shapan Messiah ukres ubala asle jong ublay u Isaya uyo ega jito pau ke khubor jonga jito lupa shibanga jing wan long brio ga jotra jisu uyo ega jito pau shaban ka jing shakri berapan sle utra jisu Isaya rebuai
Uyo ika jitu pa uyo tulu pa shabang. Kajiwan arsian jutra jisu ban pelat iki kon Israel. Uyo ika jitu pa. Shabang ka jisha shitom ka jutra jisu. Uyo ika jitu pa. Uyo tulu pa. Shabang ka jing senshar ka jutra jisu ku muslim ka jingso. Nalor kiwe par ki jing itu pa bar ka jitu lupa ka bola keren. Nagdagaraw latib yu. Como prince of the Old Testament prophets. Como messianic prophet. Isaiah. Ula kreni ga khubor ga jutrai. Haga por ga dinsan shar jin gisim. Ka khubor ga baningkong. Ka baulay ban kren shus im ahas. Kani ga khubor haga por baus im ahas. Udah na brega din sheptien. Kahima Juda, kadana peringat jin syakti yang gading seir, balai, kakitab Isaiah lalu menyo, katho angto kakhubor kabaningkong u Isaiah yaw ahas, tigala jah gesing u ahas ukon u Jotham, ukon Usaya, usim Juda, bau resen usim Syria, baru peka ukon Remalaya usim Israel kilaya, kiyosha. Jerusalem balile khmaya ka Henry kim shula job ya ka uresen usim Syria baru peka ukon Remalia usim jong kari Israel hakabaga nong ba gari Samaria kilawan balile khmaya ke Jerusalem kabri nong ba jong kari Juda balayatu hakayingu David kabamut ka Hima Juda ada kebaong. Ka Syria ka Shania Ephraim ketika Northern Kingdom. Ke hima basyute. Tiga donor ju kalakhi. Ka donor jong sim ahas. Kalakhi baga donor upailang ju. Kumba ju penkhi. Kiti yang ka khlaw da galer. Kadan ka jingki. Kadan ka jing syepting. Kadan ka jing kiwen. Haka hima Juda. Usim ahas bagi paiba jong kahima Juda gila syakti baru try ulap ha yu Isaiah banle dengan bu khonju usher Jashub gajing le lang jong Isaiah baru khonju usher Jashub kadang ke khubor ke background kadang ke prophetic message namar share Jashub kamun a remnant shall return kisah sembai ken wan pai gajing pale yu Isaiah baru khonju kadang ke khubor shikisa sembai ki remnant bat kadi ke khubor kabau Isaiah lira shus im ahas kerma menengi puli kila syakti yang kinong shnong ka hima Juda kila syakti yang muslim asla syakti yang wa min amruhu khabasa to sumar yalade sumar le shongkhap to war syakti yang wa ai laga donor ban smos ear namar kini ki artuli ki terong ki jingtbe ding batrem namar ka jibitar uresen ka Syria baru khon Remalia u peka khon Remalia wat syeptien shongkhap sumari ni wat syeptien wat smosir nanda shishu blay Ukraine yang khubor leng baju Isaiah wong pan kadak kus imahas pan ka bajuli u pan ka bahjurong wong em ngam kwa ban tinju yo try namar bausim ahas umnut ban tinju utra umnut ban pan oblay ban pandak nada wong ublay bau Isaiah la namenyur ka baksa namar kata utrai un ai ka dak yepi memdre ban pan ka dak utrai un ai ka dak bagada ka dak kalon hakhmi ka thai soti kan pun khon kan khare khon baran khot ru ik kardenga ju Emmanuel hallelujah ko sima has garan ka message ka khubor Antang aga por ka jome. Kani ka khubor ke day baga jabin rayo ka jome. Kani ka khubor ke day barka hima ka jome. Baga ka jisno barka por ka ban sawan khamtam kirpang. Kadak bau traun ay galong ka tay sati kan pun khon. Kan khay khon ban khot ru ke karden ka ju Emmanuel ka bamot ublay lem batngi. Ublay udan lem batngi, ublay udan lem barka hima Juda. WhatsApp ting gini ki arsin ki baya sela banan hiartma bagil adon ru kata yasla
bangsa weng no ke jilong sim jong wa ahas ban thong sim do thabel sali ben pulir khot ban rio riu trai wong kan ikan umor satia ngai da wat shepti wat sir shong khop sumari lade ngai ko abanang gidan ke perdai ke beranda ke shepti ye ke jingja ke baja ke jela ke jingi hakuri india ke perdai dan ke jia sela dan ke jimber khari ke basniom nasyalender ke bangar pingi melabani sumari lade shong khop wat sus ir warki jimot jiberkhat Nyek hau try, shania hau try. Ublay lembangi, Emmanuel ublay lembati, ublay lembangi. Hallelujah, ya royal try. Uni Isaiah yutu, ya kajing bishar kajing ublay. Ya kini ki hima ki bani arthma ki ri bani arthma. Bau blay usap peniang ye kahima Assyria kinswan ban Job ye kahima basyute ki Israel bat kiri jong kapring mingi pertai bau ni usim Assyria usawan ruwat se kahima Juda ni pulil no baprar khot ba khot kabahinyo hakmi tia namar kata utrai unwo walam nalor jongki ye ki jong kata kawa kiba bagi babun yu sim Assyria ki kawa yu pratis unan sim Assyria nastai silang kawa yu pratis unan bagaburam ti un kiyo halor kiwa halol kiwa ba un jintia girwa un turu se Juda unwan ru se kahima jome ke Juda nanta un shlei ba unya lengba un kot hadu kerendang kani kerja ke por usim sekaya usim Assyria uwan ko galakot aru rendang usim sakayau duai ko angulen yar show blay barka jimpen piar ge tham yang ju kan kot ya ka pingkyang gari jome ulawan berngem bersih usim sana kharep hagapor usim hasakaya henry gong Bible barka jimpen piar tan ju kan kot ya ka pingkyang gari jome ko Emmanuel henry ge beja Kerana kenai tu ya kiwen kopi ki pailang tuan perluat ipi batu syak skor pi baro nakiri ki bajengai tu pan poi lede tuan perluat ipi tu pan poi lede tuan perluat ipi tu ya selalem tuan penduk no ya ka kajing tu jonu pailang nasiliang uban manihat masya kahima Juda kan pulom lut kanum trekam kanum seiso tu ya selalem penduk ya ka tu kren ya gatiin ti kanom ne namar ublay udan lembangi Emmanuel God is with us ublay lembangi compare ke ega jinge ke gitma ke jimpernem bersih kebawan haganika ayom jonganika por kabagi kenma ega jiwan obriu Jesus Christ kabangi penkrer basarung susnam arjara fulai Emmanuel udah ublay lembangi Emmanuel kemudian ublay lembangi so shangan udah nublay haga jim jongpi pidana pergi jindok Emmanuel ublay lembatpi pergi jimpang Emmanuel ublay lembatpi pergi jine ublay Emmanuel udah lembatpi kitma pergi tma Emmanuel udah lembatpi usahanya uyar tma Uwan baniat ma bantak kumbatam ku umadu rendang kumbaong wisaya gajuan jong Assyria shagima Juda kinwan Henry kanum larkam satia kinam jam namarudon Emmanuel hallelujah nando isaya lira syukur khubor apreng jongapor jonggajing bamsnga ni tukapor pailang hakahima Juda ge shepti ye ge jesla wong wi se war shepti ye ge jesla jong usim Syria barusim peka jonggari Israel war shepti ye ge jesla joki wanga tingan ap hautrai bola buri nakayi Israel manga bagi kun butrai la angilong gadak ge jipla sepulino isia pralano kadakhat kabakat pra bagi dan gibri namar bagi dengan jenge dan baju bani wan no ni kinong kenyanong
khanong le bertong le sud wisia wong em hatun nam te be em priwan ke yap ya shika ktin utrai te e ka ktin utrai ke sunran pandai lahai ke sunran ke ktin te e ka jimpla kamot kreni ni ko khobor penrung ni ko khobor shigiram nan ki sa sambai ngangan ap utrai u khoni pailang hagatu ba ya shika ktin ke jong balai lapim tre banya ban snga be ka ktin jong balai wong ka jingdum kan satap penih saya nama ka jing ka jing jenja ka jingdum berben kan satap shisau pailang Israel baro shimtre ban snap e ka ktin jong balai regi don kisah sembai ke ba ko umu yo trai u balai usmar kerpang ki ke babun kim tre ban snap yo balai ye ka ktin ka ba balai kren ba kita ngetu lupa tragi rum kelaya nanti na ka jinge na ko ke jinge su ke jinge ke la rum shika jingdum ke berben kan kum isaya pralanom ki di khot arfor fuwa ni poisul nong ba khandai henrai kanam dan ke jingka dum ya kata ka baladan ke jingpisa ka bamur kinum sakut sah ke jingdum balai nabargan sapoi ke por bau blame sapha yonu Emmanuel banwan long bri shika perdai ka jingkha ba ke tisicharus im ke jingso kita berada ke jingpisa ke jingdum kinum shong sa ke jingdum henrai ramdan ke jingdum ya kata berada ke jingpisa haga bamani kong lapan ibenyin ke shong sabulan naktali hari kata lapanan buram ini ke shong menu lapanan buram de hari ke jualong brio jutra jisu oh upai lang bayah ke jingdum lo yi ke jisai ke bakra ke basyong agar ke seru jinyak lating shan ke jisai bakra malapan buon ke ke jet re malapan roi ke jingkemen joki ke layak kemen hakmat jule ka jingkemen ke yom ot kadang ke celebration hari ke jualong brio jutra jisu Christ kadang ke jingkemen ke jipedim ke jisai kadang ke jingsuk kadang ke jintre ke joblai balai kadang ke jintre joblai ke jingkemen ke jipedim ke jipelat kari Bible ke jintre joblai namar ke khotban rio ko ni seyak na rio namar hangi la khayo khun hangi te ke jing sanchar kan long halo ke terpeng ke ju baran khot ke kadang ju ba phala non selaw blai khrabor ukpa bam ju rusim ke jingsuk namar bala khayo ne ukhon bala dabi thulupa ka the sati kan pun khon namar bala khayu garan ka jimpat em garan ka jipalai garan ka jiban khia garan ka jinkman garan ka jinsok garan ka Bible garan ka jin trei ke jo balai shishari mo jisu la walang briation ka berdai usdangi ka jishagri palba umi no nana serat ulai shaka parnam ban pendek ke jurpa isaya ban shakri ki phang sabalan naktali sepuli gospel Matthias ki khat ki basharian hari mo jisu ulami no na zarat ulali sa ka parnam hagari ki phang ke sabalan naktali ban shakri ban be ke jingdum ban ra ke jishai ban be ke jiya ban ra ke jingim bat ulo jaga buram balai utap ere ke jaga garan ke jingkemen garan ke jing tre jong balai garan ke jipen khia ki briona ka leng ke jaga ke ra egi bapang ba shitom namaru Emmanuel balai lembat ngi mentaudan hakari Israel Emmanuel ka thesati kan pun khon kan khari khonan khari ke gadeng ju Emmanuel balai unai ka dak ka sign ka dak jong ke jing wan ju Emmanuel gare ke jing pun jo ka thesati yo khon jong blay u khon jong blay wan balong khon jong brio nakabanda banwan ban pedem ban susba ban pelat yang abarifi bat nakam de jet ben rio ki badan haga perthai kidang don chibon ki jet ben rio ki badan kam ne ke jimpenem kidan kam ne ke jing trai ke jong blay o blay ka ban trai ke batumai ke barat ba ai ke sngi ke bakhado kadang ke jing trai ke jong blay hagri ke sngi nga snga ke khobor jong we shakri jong blay ka ba kren na ke kitab jong Daniel long bakhatwe halo ka nong rim ka phang ka ba pun song rim pat ikwe ka khol Bible Galatia sala nong ko basaw hakapor ka ba biang u blay la pha yu khon hakapor ke ya ka ba biang u blay la pha yu khon kapor ka ba kumno haka kitab jong Daniel khavile nong ka yethu ya ka jing sanchar jong kahima ka jing sanchar jong re kahima Persia
kajingi jugis im Persha ke belasan syara ke ma Persha kali ka ketiga jong blai ban sumar kerpangi ke jiu ban penpoi deng ke jiu shala ka jongari puli ke history kumnu blai penan kam Usairas Darius Usim Arta Xerxes berkiwepa kumnu penan kami ublai kini Sim Persha ban sumar ban protect iki jiu ban penpoi iki shala ka jongari hading ga tau mi Sim Alexander kumnu blai penan kamu Alexander ban aga special protection iki jiu ke history bakin keren juga ketian bakin penek pensa nanda ke kitab Daniel khalage thu ke jini Usim Antiochus Epiphanes ubatmu ban khliap dot ike jimani ban pendam lo ke jimani belai ki ang dustur jong ki hukum jong Moses jikene itu lupa ba ke jat ben rio Israel kan mani belai no yu belai Zeus ban knyada ki merat keseniang ke duan ban mani belai yo Antiochus Epiphanes bakam belai kumno belai itu ke por ulasai ya gene ke kenun haga jalam jong do Juda Makabi ban yang Persha yauni Usim Antiochus Epiphanes ublay ujudan ki remnants ki sa sembai ki bayeng boblay berekam ban gidan ki sa sembai bananda susu khamadin kadan sagaway kakti jo bali halande jong ka jimi ka himarom ka jiwan ka himarom ka jimpin bit penbiang ka lenti ka singken ka kawan ban penstet jaga ktiin ka jong blay baraka por ka ya ka babiang Galatia sau blai ka por gala I ula pha I Messiah ula pendan kam ye kya igis im hima Persha ban pen poi be ki jiu shala ga jongari ban pen kre ga juan Messiah ula pendan kam yo Alexander ban sumar kerpang ke jabru Israel ka ktien ki kitab ki hukum jo ka ktien jo blai ki dan shibun ke jinjah kita ki por kita ki snam nanda shushu kajing penan kam ke jong belai yaitu ki beri ke itu yo try ke kenun jong Juda Makabi ban yang Persha yang kajing le don bor Antiochus Epiphanes bala kam belai yede ngai kras ngam ni go khobor ke bangela ban buru ni galing syafang kajing penkui kajing pinketangi ke temple hadin kajing pintikit sang jong Antiochus Epiphanes baka kenun jong Juda Makabi wala lami ke kurban yang Persha ya kabali tu lupa dunia kibri itu yu belai juki kalau kita kelang kita nang job kita nang yu jing job ban job ikut kita nong suan kajibanan kam kakti ke jong belai halander jong ke himarom ban penbil penbiang geldi ke singkian nakam da gaji pen priang jaga gospel ke jong try Jesus Christ hakapor ke yaga babiang belai ulapha yu Messiah ulapha yu Emmanuel belai lembangi lakha lingbakam Mary Thesati kabala de betektiin baru Joseph boangelon ra ke khubor haka Mary bagan sapun kan sakha ongkum do kata kala banja wangel wong simu blay unwana pa kabor bakhli tami akan ka asri lo jbai tai bapuni long no blay an khadu khon jo blay hadi ngada lai panai ke Mary ke ja Sherilum Judia galisa Elizabeth ka kur jonga onna gawan phai ka nge jimbana khubor ba ka Mary kala conceive kala armet ka poi ka khubor shu Joseph ubala de betekti me ka Mary ulaningo u Joseph una berkhat ba kala yo abriu shawai baulamut ban pelai no jar ya ka ulamut ban pelai jar ya ka Mary bakan lek no bautu brio namar gari Israel ki mau jam shaka shong khasman ga baningkong haba ushin rang lodon ke itana ke kentai lembar kupa ke yem ke bijai ke bene kendu ke kentai ke bing sem kentai ban lada ke kentai ke bit ke biang ban siu ke bridal price ke dor jo ke bride hane ke gadon se ke jete ktien ke engagement bar ke jete ktien la legalize ke shongka shaman ji wala ke pari shonge sa ringka bar ke shong sa ringka hapo kashisna mushin rang unet shiyeng un shnayeng hajan yeng kupa kan baka kentai kan sujan ban penkre bagan kre nam daga juan shau jong ukurim balat biate barka
baru kupan dalam lebih yang dalam sedang uang kun kini siapa nak bright jame, baga bright kaban penkre kam tiap lalu wan, hablong ready, unswan siapa nak likurim, ubala dep ete barka, andala bet labiang sekayeng, ukpa jung senrang, haleluya, karena kau kubur kau bakra kau jadi Kris baga barang, ublay lo pak yau kun, nabareng seperti ban suspa yang abar vi, kata kerja bridal price, nanda uji sulapha umur si bago blog senja bawangan iban kre ga jaga ngamtip lunan wan dari kre jaga ngaswan simti yabi tingin pen kre kum ga brai kenong li kore me ga jiwan sha utrai ndale kre jaga hi ku paun suwan ban sha haleluya ya ro yo utrai wan biang su Joseph ga meri le tekti henry ke par yashong ga sar ga Joseph umpal sha ga meri henry ga meri ga jat lai banai shem bagala pun khun gala armet Joseph una berkat kala yo prio kala liklim na u balarun yo thu shi kibri ke bala paniati ektian ke jaga meri kala ban shan tema u berkat puslai mu ban pelai no jar jar ya ka mo di prio boh ko ban le ben ya ka meri banira akhbar ka ain ban bishar ka ain ban tema ka ain u di prio boh ba ben ko ban pelai no jar jar hande di prio bam shimrai kirki udang pusam udang berkat tungin om shimrai kirki tungin berkat sebagian shimrai Joseph kabrang syong ban berkat udi beri bahok ulamud ban pelai no jar jar ke ong ke gospel Matius dan non gong rekod bakat kenai ni ni Joseph di beri bahok dan kan kiri orang ba ke bahok bat umman ru ban permana hal agi beri ulamud ban pelai no jar jar umud ke uplan utmu da berkat swa ai bikin mi kiri orang ba ke pada syong berkat seban shimrai Henry udang pusan udang berkat Hakni wangel try la pa wang ko Joseph kun debin worship ting ban shim hami ke meri ke tengah jme worship ting ban shi ke meri belong ke tengah jme nabai tai bala pun hakai long no mun sim khot kan khare khoi men khot ke kardeng ju jisu nabaun pani mi ki priya ki pa lale ekani ti lale ekani baro ti ba kumtan pendep ya kata ke bal ong do no tulupa woi to no rupa wi saya udah ong khami ka thesati kan pen khot kan kharo yu khon bat kin khot ek gardeng ju u Emmanuel kabalong habalabatai ublai lem bat ngi haleluya Joseph worship team ban shime gameri balong ke tengah jome nabakani ke ban pendep ke julupa junu tulupa Isaya bagat hai sati kan pun khon kan kharo yu khon bat kin khot ek gardeng ju Emmanuel kabalong habalabatai ublai lem bat ngi haleluya ka jitulupa jung Isaya ka orlong Hagapor kaya kababian baran khot ka deng ju Emmanuel ka manu blai lem bangi ha bring dir kapor worship dia ha bring ka jingkalai worship dia Emmanuel blai lem babi ha bring ka jingpang stom ha ka jitiapang Emmanuel God with us iblai lem babi iblai lem bangi ublai dalam babi bring ka dukka kerdo iblai lem babi ha bring ka jingki palo jonga jingem iblai lem babi ha bring jonga jing tinju jonga jingem iblai lem babi ha bring ka lawar ding jonga jing tinju ublai lem babi bring ka janti ke bae ublai lem babi worship team tiba Joseph ula ketia ulale kumba ula hukum angelo try Joseph diberi bahak udi beri berkat seban simrai simrai kerki udi beri ru par bukloi ban le eka man ga jong try hallelujah Emmanuel ublay lembat ni Emmanuel ublay lembat pi udah naga tu jaga hallelujah worship team we say awli rai ko khobor jus im ahas ubra bek worship team shong khop sumai lade worship team wat ki jumot wat ki mensim namaru kini ki RC betul benar tma pandak no tra tre ban pandak ban tunju tra ubreu na gara ka thesati kan pun khon on khot ka karte ju Emmanuel kin wan ki dong shon kum ko ban jintia ban taplu rendang henrei u Emmanuel dan ban protect hallelujah ban ya dan ki sa joga dian herz mau nong shon u Emmanuel dan na pring jongvi ublei le bat piu dan spiso ko maki ki la kot rendang ko malang ka chat dari Israel ki ma Juda henrei u Emmanuel udan lembat fi leniar se unu play udan de jaga lembat fi try ngai ngu eme magar ku beriu cuma ke basnap ne ko khobor ko try ki don kam eme u play Emmanuel ga jin jugi longer jingso longer jija thait ke jing kan ka ji shara jo play kalom fi baro hallelujah
Priang ka jibir khia pi ki bapang bashitom. Aga kardeng Jesus Christ. Priang ka jigar gu biron kam ka jirap jigar gu no try ki la jigar gu jirap kalong shika jin chom fi. Ki bang pariyo jibarim kala bamot me ka gospel priang Jesus pi jibarim. Ha kardeng Jesus khat kar pare Jesus parim. Emmanuel ublay lembat ni. Emmanuel ublay lembat fi. Ngadwai bonu ublay Emmanuel unong lembat fi. Ha ka jibjibi ke yiga sem ka balang pi dan ka shnong. Emmanuel un dana ka ri ke jimi. Kanong ba asyong paring jong ka ri ke jabari jimi ka jalame khalya brokhat atli ke desre ka ri India ka parthi sulan sa ablay pin pa. Ya ka buram ka bor jimi ku Emmanuel. Han ka smi ke ba khado. Halalu ka bagi pen kre bandrong jusam arjar arfulai usnem jung ka jiap pen ibor ko trai. Ha paring ka bor jung ka jindum ba ka bor ka jong oblay. Adingin I ka bor ka jome ko trai. Ha ka parthi ka kardeng Jesus Christ. Amen. Amen. Ublay ungir kui pi baro. Nakanika kut apira junga jindwai saisi na ai kubari Christmas. Kabasuk kabakamen kabadap jigar ku na utrai Jesus. Amen.